Pozdrav ekipa, dobrodošli u moj novi video. Ja vam danas donosim najnovije proizvode iz McDonald'sa. Tu se nalazi račun kojeg sam prepolovio. Bolje da sam ga prepolovio. Coca-Cola. Slamka. Uglavnom, riječ je o potpuno novim proizvodima, potpuno novim hamburgerima koje do sada nikad nisam jeo u života svoga. I to ćete i vi sada vidjeti kako to izgleda. Ovo mi se uvijek sviđa kad je ovako brdo vrećica. Kraj mene, čekaj samo malo, ja vam moram reći kako se zovu ti hamburgeri. Ne znam još, samo malo. Aioli beef, drugi je aioli chicken i treći je aioli vege. I uzeo sam si još jedan hamburger, koji to je hamburger iznenađenja. Čekaj, ja prvo moram složiti onako stol. Za thumbnail, jer mi svi volimo thumbnailove, to je tako. Čekaj, su oni meni sve dali, evo još ovoga. Tajni hamburger, tararara, ništa ne može proći bez Big Maca. Uglavnom Big Mac, ovdje imamo ovaj pomfrit, koji prema teorijama zavjere nije pomfrit, nego ne znam šta, prsti od djece, nemam pojma. Uglavnom, to tako izgleda. I, ljudi moji, ja bi sad trebao napraviti taj famozni thumbnail, nemam pojma. Ne znam kako ću ga napraviti. Ovako nekako. Te vrećice McDonald'sa. Samo da je jako puno toga, da izgleda sočno i moćno. Uvijek iste face, ali najbolja je bila Mare, to ste vidjeli u prošlom videu kad smo radili face. To je sve ikada. Isuse, šta mi se dogodilo, samo malo, narudžba. Zaboravio sam uzeti umak, tako da ću pomfrit močit u salvetu, eto tako, ja ću pomfrit močit u salvetu. Stigao u pomoć kečap koji nije sponzoriran, ajmo ovako, znači, tu ćemo staviti da vi svi to vidite. Ok. To. Pomfrit, dječji prstići. Ajmo ovako, ajmo prvo veggie, vegetarijanski, donje gačice. Sad ćemo vidjeti kakav je taj, to kad sam bio vegetarijanac vegan, dobro i sad sam vegan, vegetarijanac po potrebi kad se sjetim, kad mi se jede, onda sam to šta jesam. Uglavnom, to vam izgleda ovako, pogledajte vi to. Kako kamera radi, bit će da je ona gladna i želi surađivati. Znači, ovo vam je vege, ne znam da li je veganski, mislim da je vegetarijanski, neću gledat, nije ni bitno. On vam izgleda ovako. Pecivo, vidite, umjetno koji uvijek, svjetluca se, ko ono u Lidlu kad kupite one šlape za po doma, to je upravo to, ko da su šlapu prerezali i unutra stavili to umjetno meso. Umak djeluje dobro, djeluje sočno, jeste vi to dobro vidjeli? Pogledajte tu kameru, Znači, meni stvarno fale ovakva videa, falila su mi, evo ga vidi. Oh my god, ok, super. 3, 4, njam, ili kako Mare kaže, snjam. Snja. Mogu vam reći da ovo lažno meso, da se osjeti da je lažno. Zasuro sam se, ali nema veze. Uglavnom, čekaj, uzet ću još gris pa da vidite iznutrice. Umak je odličan. Umak je... Ajde, radi sada. Umak je odličan i baš je krcat. To su ti Maestro burgeri. Novo. Aioli, kako sam rekao da se zove, nemam pojma. Ali, uglavnom, to vam je... Ako mene pitate... To je to. Nego... Samo malo. Ovo meso se kuži da nije meso. Totalno se kuži. I to mi se baš ne sviđa. Ali recimo šta mi je zanimljivo, to moram prokomentirati.
Znate ono kad je neko kao vegetarijanac ili vegan, i onda traži zamjenu za meso, a da nije meso, ali želi da ima okus po mesu. Znači, koja je to poanta? Ako ne želiš jest meso, zašto želiš onda da ti ta zamjena smrdi po mesu i da ima okus po mesu? Ti onda ne želiš biti vegetarijanac, ti želiš biti fake idiot. Ja, kad sam godinu dana bio vegetarijanac, ja sam se htio totalno maknuti od mesa i maknuo sam se. I uopće mi nije falilo i uopće nisam tražio sada da mi, ne znam, da mi spužva ima okus po svinji ili da mi spužva ima okus po kokoši. Uopće nisam htio osjetiti tu kokoš, nego sam htio uživati u povrću, razumijete o čemu pričam. A ovaj hamburger, znači vi tu uopće ne osjetite meso. Ne znam šta osjetite jer nemam pojma šta su stavili unutra u pljeskavicu. Ali, vjerujem da će svi vegetarijanci uživati u ovome. Još malo dječjih prstića. Iako ne znam kakvi su ovo prsti, ovo su dječje, valjda ovo je dijete od drekavca, kanđe, nemam pojma što bi to trebalo biti. Idemo sada pojesti, idemo kole popit, oh my god. Samo malo, kako sam mogao Coca-Colu, skoro sam piercing ušmrkao. Uglavnom, sjećate se ono, muzika McDonald's. Neke stvari se nikad ne mijenjaju, tako da čin čin ekipa. Nadam se da nešto jedete jer inače moje saučešće. O da. Sada idemo pojest. Fali mi slatko kiseli umak. Jednostavno mi fali. Ne znam šta je ovo. Najgore šta kapula ispada. Na sve strane. Znači da ima... Čekaj da ga skinem, da ga izvadim. Oh god, ovo je piletina. Ja ne znam da li sam u životu svome vidio nekad nešto ovako. Oh my god. Ekipa, pogledajte vi ovo. Još kad bi fokus radio jer ću ovu kameru bacit kroz prozor. Fokus! Ovo savršenstvo se ne propušta. Ljudi moji, pogledajte ovu hibridnu kobilu, na što ovo liči. Oh my god. Znači, tu ima špeka, slanine, znači pajcek, svinja, ima piletina, ima sir, ima... skoro sam opet ušmrkao ovaj piercing, moram paziti jer je fake, dok ne stavim pravi. Idemo mi probat. Ovo, ljudi moji, izgleda, pogledaj ovo, ovaj prasac kaplje na sve strane. Močoć, Isuse, koje ću ja mišiće imat. 3, 4, njam! Ovaj hamburger, znači ovaj hamburger koji vi upravo gledate. Ovo je chicken burger. Koji okus. Pogledaj iznutra. Pogledaj iznutra. Pogledaj, molim te ovo. Pogledaj. Pogledaj. Ne padat. Ok, zatru sam stol. Već je zasran. Nema veze. Ljudi moji, pogledajte vi to. Vidite, dobro, ovo su opet one papuče iz Lidla koje su odrezali i stavili za pecivo, ali ovo unutra. Ova kokošetina je toliko zasitna da vam ja ne mogu objasniti. Oh my god. Još malo drekavac prstića. Ljudi moji, znači, evo, ja nemam riječi.
Znači sve pada na sve strane, toliko je sočno. Sokići, sokići. Ne mogu ni usta otvoriti, koliko je veliko. Ko neka porno glumica sam sada. Ajmo, ovo je jako dobro. Samo malo. Pauza. Ok, pauza gotova. Malo da zalijemo. Sa ovom fake Coca-Colom. Crko podrik, htio je izaći, ali nije. Ovoga, čekaj da malo močimo, ali baš su veliki. Pogledaj ovo, pogledajte štapove, pogledajte koliko je to. To što možeš onako pauka kad ga se bojiš u rupu, onako. Znate, inače kad sam bio klinac, obožavao sam uzeti čim duže drvo. I onda zato ono kad pauk isplete onu u rupi kad ima svoju kućicu. I onda imam znači od pol kilometra taj štap i taknem, znaš, ono kao zovem pauka da izađe iz te rupe i ono znaš, ono samo mu se dvije prednje noge pojave, a ja vrištim, znači vrištim iako imam štap od 5 metara. Ne znam zašto to sad pričam, ali ovaj pomfrit me posjetio na to. Koji ima 5 km. Nego sada, oh my god, ova piletina čiktetundla, močot, kokoš, bribirska, je fenomenalna, a ovo tu, oh my god, McDonald's, šta to radite, kobile jedne sotonističke, pogledaj ovo, oh my god. Znači, by the way, ovo mi je Buraz rekao da moram probati jer je isprobao prije od mene kobila šugava, by the way, ne znam stalno šta govorim by the way, rekao je da je savršeno, nimalo ne sumnjam u to, pogledajte ovo. Fokus radi jer ću te puknut čakom u fokus. Pogledaj, vidi ovo ko haljenica šta mu visi, plahtica. Kita ispala hamburgeru, pogledaj ovo. Pogledaj ti to, znači McDonald's je tako bezobrazna jedna perverznjakuša postala, razbacuje se na sve strane. Pogledajte vi na što liče ti hamburgeri, to je tako neuredno, to je tako, ono, sočno, ko kurva neka. Pogledaj ovo, vidi. Zvjerčuga, to vam je falilo, tako je. Mislim, sad jesam pristojan, tu i tamo kad ovako McDonald's video snimam, onda se raspametim, podsjetim se kako krmače se trebaju ponašat, ali inače sam fin i pristojan, ne baš, ali dobro, ajde. Nego ajmo mi sada isprobat šta je to tako savršeno u ovom Atoli, Aioli, Iva Majoli, ne znam kako se zove, Jelena Veljača, hamburgeru. 3-4 sad. Ne, 3-4 njam. Da. Oh my god. Vidi ovo. Evo, pa da ja nisam vegetarijanac, vidi. Nisam vam ga pokazao izbliza. Gle. Znači, ovako izgleda to. Pogledajte safte. Vidi. Jako fino. McDonald's. Jako fino. Ali s obzirom da ne želim da video predugo traje. Koliko traje? Oh my god. Sad će mi se kameru ugasiti, čekaj, moram restartat kameru, čekaj, samo malo. I uzet ću još samo griz ovog, i to ovaj sočni, tu vidi, ali me gleda, sokići. Isuse, na što ja ličim. Nikad nisam bio ovako odvratan. Ali, ovaj put, zbilja, hamburgeri su top! Big Mac. Ne moram ga uopće komentirat, to se samo otvori kutija, pogleda se, provjeri se da li je živ još uvijek, pomirišiš malo, pokažeš ga ljudima, kamera odmah, čim je Big Mac fokus radi kao lud,
I bez previše priče, 3-4 njam. Prvo što moram primijetiti je da ovdje u Zagrebu su iz nekog čudnog razloga svi Big Maci, Big Macovi, svi ovi su jako suhi i gotovo da nemaju safta. Na vratima Jadrana u Rijeci, tamo ili mene ljudi jednostavno obožavaju, pa malo više tog umaka natoče, ali tamo doslovno polivaju ti sokići. Tamo je fenomenalno. Ovo tu je baš, vidite, ne znam se vidi. Baš je nekako suh. Ali nema veze. Pojest ću. Uglavnom ekipa, nadam se da ste uživali u ovom videu, za kojeg ne želim da traje 100 sati. Želim uživati u ovome, a ne ovako trpat ko stoka u sebe. Želim baš opušteno onako uživati i jesti 5 sati, a ne sad na brzinu radi kamere. Tako da, ovo je kraj videa odjela. Pišite mi jel želite možda da snimim video mukbang sa Marom, želite li možda da Maru vodim u McDonald's, da Maro odlučuje šta ću jesti u McDonald'su, ili iz Burger Kinga ili iz KFC-a, ili bilo šta, ne znam, pišite mi vezano uz hranu, ili možda ne želite hranu, možda želite da Drekavac odluči šta ću jesti u McDonald'su, nemam pojma. To je bilo to ljudi se tiče ovog videa, kako još malo kokoše. Još malo govedine. Živjeli vegetarijanci. Ljudi, vidimo se u drugom videu. Like, subscribe, podrig. Bog.